Presiden Barim ka Khasi Students Union KSU uba Lambok Star Marngar hak arpau trik nailar ula ong baka jingkem ikinongelam jongka kan om pentelot ya kaseng Henry kan nang penjur ya kajingaki halor kisan teli kimat jingdawa. Habak daw halor kajing syakem jong Presiden kaseng usamna Raymond Karjana u Vice President penkemen langsan miet bat General Secretary usamna Ruben Najar bat kajing kenra jong polit hak office ka KSU hak miet si balang uni unongelam barim ula penram jur ya kajing let don bor kijing penjat penpra bat kijing pen ibor persya ya kinong shong shnong laingut kinongelam bahak mat kila syakem ke kebangi penram kalong bahadien belakem ki kilawan bat penjulor ya ka office bat ru yeng kisam ki badan marjan kani kadai kabom la satya ban pedang ulaong hooj ki polit ki hapan le yala ka jong ka kamram Henry kadai ban long hakalinti ka badai kidon kirang ba ashnong bat ki seng samla Henry ka rukom le jong ki polit habawan rong syapo ashnong kalong kumbat wet ikile no kila kren da ki ktien si ktien sang penting pensmiet bat siat ru da kile air pensat kman ki balak ta jure ki yeng ki badan marjan bat ka bala penting pensmiet ki kelung kena Haba penpau baka KSU kadan shibun kinungalam lanon jong kini kilaingun kibala syakem ba Lambok Star ulaong pilak ban kem ya nuru Henry ki isu kan yai peteng kajing le jong ka sarkar kan om penlip ya kading Henry kan nang ai petrol ban penklan ya kajing dawa ngisngo baka sarkar ka kham khen kongsan ya ka Shri Cement ban ya ki isu ki bakta ya ki pai trai muluk ulaong ulaong Pakistan tali kimat jing dawa kim dei ki batmai bat ka sarkar ka dei ban pentre kami ki haka jaka ban lek klet ya ki isu halor ka jing mi jong ka huri hura na ka rali thuk thuk ka balalam ya ka jing sha penjulor jong ki lai phoi tali ki kali ulaong ba ki runar le si ki lai yo ban besuk khle haka rali ban penjap buram ya ka KSU uba Lambok Star upen shairu da ka baong baka jingai ki kam dei satya persya ya kinong Assam Henry Persya ya ka sarkar Meghalaya kabalas ngap jar halor kini kimat jing dawa ya phila bu ban shong has secretariat de kipat ba wat perkhat ba UCM umintri kam po yeng ne MLA kade ka kam kabane shirta kade ka kam kontrak basan snam kipat ba kidon ya kabor ban weng ya phi ulaong habather ting ya ka sarkar jela hakabaya de bat ka jingweng no ya ka jingbit ban penlong jinga ki shong kalan mungor hakandailan ulaong wat ada ngipan udisi unweng no eka na baka sarkar ka the petrol ya kading ai baka sarkar kan jubam ha bakli la ka KSU kan dawa pelat no ya kinongalam uba Lambok Star ulaong ka jingdawa bahakmat jongi kalong ban pentre kami kisan tlikimat jingdawa lada pelat ne om pelat ka jingai ki bat ki isu kinyat bet chakman habidai baka jingjia ka ba menis tengsnya hakaba nangkong hakaba langut ki nongilam bakti du jongka ki isu kila chakem ki bor jongka an bat kaba ngisno ban penrem kamtam tolong ba hadin badat kem ki irwan penjulor ki ko fesri kam jukasan om tang kata tengah fes jongka seng rai bat ki jing bamarjan mapa mejan fesu kila julor dengan snow ba kani kedai ke kaba kajingjia kaba ngenam la bat priang hoj de si te kibor trong an ki pendep la trong kamram ka trong duty ki chungki rai haba wan da bandan kam yenu tadi no fesumi na jing ru kinu wan da kalanti idon ki bor snong idon seng samla wan khamtam chika snong jumi pari so ba ni kom le so ba lo tek mi kili wa ki le no pe na kaliang ki trong ka seng nam la ban kubur ki jingjia batang going pa ban ong golong langut kelas akem kinong yalam kaki isu kam dai bodon tang langut tang don sa subun ba ki nungilam na ki distrik na si her na ka si siru bat kani ka jing le chong ka bor chong ka sarkar kam dai pathi praja handai kanang aiding susu bat kanang perhem susu jadi takimat jing tawa ki ba kum ka seng kala bu khmat sarkar ina khmi nanti ba kita kimat jing tawa kham tam tu santli kimat jwa ba kales kani budi pthmai kala bu sarkar so ba kidai ki jingdawa kiba la banle bat kimde shu barang thmai ru
Andai ngamla masutu jaka bakan nang khmi lenti bakan address je kita ki isu kiba ka seng kalabu antara jing bet jing biang jongga jala jongga jat penri andai ngi pan ban bak sedang bandai wat aku boy di kadon ayu sulnet ya kata ngamla pantip jing le yang sarka andai perkhat kalong kata ka edap movement jongka seng nam takimat jing dawa kanyat ni sakman tapi strategi ki iglat nanti jing ki ngamla pan patai lut nama sutu hi kapor kamsha dan pakai kita handai masuk orang tangguai apakah sarkar ka sedang ngihap ban buat apabila dalam ni aku sai buat baik jika even saja nang ta te ai ka sarkar kan bakri ni sutu hi ka disi kan serbuk dengan lipan kenam yo kenam asu iru handai bakla pen kemding lupa ka sarkar kum ni te i ka sarkar kan jupa ngan ongkum hi menen ka jingdia hadin ba kini ulam juga seng kira pensah baka hatawat dan tak kejinyak jangka rali ru kidon kinong sim kabu yole sila infiltrate dan manur mano ni sotu kendai senem la yalam jaki sung su kendon bet kejing persang ban supportat san pen tobria kejing ya nanti jong ki isu do per but hasing sha kata arhui la sai sing gila pen bena ba kide benyak karali nang ni na official kaseng haduk nela dai ta kejing jensur bat kejing longrang ba kong pinung ilam kita mungkin lah pensangin ya kata. Kesepulong terkasit information tangki nung lam si banlat nak kita rusuk gabu banlat kita kerum keram banlat pentot tersong sok tongsa. Ada yang pedang jung tang ipen ban ba kesokar tang sem kabu ya jinglong jensor musim jung kemiram. Tengok soba lebih ken kulung kena ni te ongnu kesokar kan sem jung bakli. Ke jingki bat ke jingai dari movement jong ka seng gorok kawai kan peteng yang ni sokman. Ila ban kem jenu hendai kepongsan kolong ke sarkar keriban urban urlong yaitu kimat jing dawa keba irabu mat jing sarkar ngaskwa wan ong kuni sarkar bayalam da ke NPP yakhi la pensiong da pai ba ko sekretariat ban ikmi nanti ba pen le yakinu kikam kiba ora jing mentoy kam tam tagi isu kima labu mat jing sarkar ndai ngai bolong ta iba kasar sedang masuk pres ya ke hok to pai ba Dewa Sukmi wa namut ba kata kapus Chief Minister, Home Minister, MLA kan dai permanent post sendai kitang contractual basis chusin ka sansna. Upai ba udon jang ikhtiar. Bat lapis ngop hidon ka buar. Tang kawin ko ban ong kolong ubaret udon jang kala. Kajingwan ipulit minen hani jaka kemuya yo pan selok iki marjan kila pan i jempat kiyet larung tu tiar gas sing Kimdai wan da kalenti kwa dan akor buram kiwan da ketensi tensang ka perten ka berngam asnoba kali kada kali wan jiban haras buat dipat ba nang sno tila fisno ba fisuran bor hul ta kata hakapor besak siap yap di pondok posnam sikapur hakapor bemi ki hura sekolah lapangan beli bat haban mare kelat sadin lagi bor suka ngasno fi akhiro ta ne po so sulong dekat pasabodar kemle ing semua kini ngam lapan pediang dari naliang juga seng kini jingki juga seng kenya sakmat tak duduk ni i kimat jindawa ka kasura hala hapan juba salit kelihin suyam andai ngasuong ba ki jindawa ka labu akmat sarkar kimni su mengisu dua tang lamba kot kubur ni ai jing tok kuma keren tu sengi ba ki jingkeli ada ba juba ada ba di kamram sarkar penteri kami kita pikiran sepang ke MPEC Sorkari por arja sawal konstitusi komiti lakli de orang ba sahab berdikasi bat la ai te recommendation pan ma kata di isi terter bat pikiran pangam MRSA ru arja kan riu ladin pakaan kri kamram juga bende dengan ong ba kidi kiban ya thamai kam desu te tang kamon sarkar kapan le dengan i kumba sarkar ke kon jakai pat kidi kimat isu te ngamala pentep anak iban ban ba khamsim khiaman ta Sri Semen ban isu jongka jat menri tes buat senangnya Sri ya kaban sarkar rai isu jong jat beri haban jat ni sakmat san kolong ka sarkar kan jubab isti kimat jing dawa ayu kan le ayu ka sarkar kan le yikini ki ying rupai bab la julon ko je kapan siu ko badut kesan di lada ka sarkar ka ong ba khot ya kren ke ba sedang hi maka di nunglam sistem ta kilong very open ka jumut sarkar long pikot iklan no por kilong bal ko ban ikot layat public meeting keleng-keleng high district of fair kamdan gunu jingjia la pelong public meeting keleng-keleng no soba sulong kamdan nu je dak ka jai-jai ki ya andrai
Pero komle komlong koman kamtam menen kami sengoba kapan ditarbat jebun balang. Tina kaliang ni ngasoban kentu kamtam kumni ki nulam per a distrik per. Pendep la jong kamram bo khmat isu ba kajing dawa penak rahem ni khmat. Kam ni salia ba amile de ban kem ban ni hapan sak kem yang ini nulam ber amile. Hanrai nyalam yang ni khmat. Ye halo kini kimat pan pentrun ni kajing dawa kenang ba isu jong gajat nang isu ba kasang dawa kenyan khmat. Kuma keren mene ong ba kam ni korman ta kasri jiman andai dangi kertiang dien bat ya ketu jingjia tu public hearing ti pesno pat ba ya kiba mut persa la khanglan la sa bitik tangka tu ni ki hapan ong tangka tu ni ki ba kersa bet try ka viral tu ka video ru ba ki bor kulet ki don hangto surup hi por bujiti tu surup ki te plain kunu sa penjulur kali gi ru pat ba ki balik public hearing kajing kali kalong ka sarkar kali ayu je kita kena kenya maki badan maki pen kenya tinga soba komlong koman iba ka an kena sediak nong yalam si simin ujna sekretari lapan sai ba idon le sigi rusum kabu ngan supan kamau pi ka wei ka jingjia pasne marjar khala waya ki jingki balas nang makano o kli khot ki su bathang payar ori khot ki su bathang kali o khot ki su bolong ta tat kam tam jingjia ko nomor som ei bejia kan ka wai ki bor bulet ki yokyam ni angot dekar bele ta kakap te kita through experience ni ba teng kas bis don ba mut pentho bria ji nanti ban sak keno ba ki su andai apadeng jong gini jing persang ban penthe apaja ban pentho bria ji kene movement ki su ngenam kenran dien mangi su thu family no bakla ngin ya khmat ka jing dawa ba ka jing rahem jo ki su ka jing ki su kam dai bang ha bara ka tiar ka jing ra ka tiar ki su ka khlor ki nongrem ka khulom ba kanya ka jutang kalau ki isu be pesno sarkar haman ki jing ki teng habadon ki takin nongsim kabu tamdai tang pasti manangkong ki asam ki shat pathot hi ki kali badai kml wat bomdon je ki dong pathot ti jing chaling kamdon ni kum kata ong ban pathot ti nong asam kali asam handai long ba kimdai ban so sngo ba kani ba kalong persa ya ti nong asam mereka di jing ki kalong persa ya sarkar ba kuman di luar isu hangasmet ngasim kumni kani kadai kamdai ba kadai liu ne kapan ja ya kita kimat jawa ada ka jing kadai ka taktik jong sarkar kuno ba kan the ja kimat jawa ada kimat jawa kimdai kimat jawa jo ki ngim nong ni ki nuram ki su kamdai ka buram jo su ngpa buram hiru kimat jawa kalau ba ta jing bet jing biang jong kun samla jong ka jala jong ka jai ber kham tam te isu bang ya keren lah kata putri kisna